Njuah-njuah, menjaka lapihin simbadia, kan 5 Musa 10:2. Enda mo pati-patin sikana uben dene sedekah ngeluh dene i negeri sini berikan Jehovah debata empun dene bain dene. Anggo kesam bengket kene mi negeri ikena rumpakan kene karina bekas pemeleni babo deleng-deleng dates iuruk-uruk dekat iteruh ni kayu tem-tem. Bekas bangsa si Marian isidi menambah debata-debata kalaki rumpakan kene mo langgatan-langgatan kalaki jana repukan pandak-pandak batu sini etong kalaki di keramat. Tutung kene mo tanda-tanda asyera jana repuk kene mo gana-ganaan sembahan kalaki asa ulang nenge isembah debata-debata si bagidi i bekas idi. Tika ni sembah kene Jehovah debatan dene ulang mo osi kene bage pemain kalaki menembah debata kalaki. Ibas karina ladang marga-marga Israel nai ipilih Jehovah debatan dene ngo sada bekas asan dorok roh bangsanta mi lebena jana menembasa mi bekas idi mo kena mbahan dene pelen si tutungan bang pelen si debanna pelen persipuluhan dene bak pelen si deban pelen penggarar sini yatkanmu kin pelen si tergerak ibagas ukurmu dekat anak lembu dekat kambing bak biri-biri si perlebe tubuh. Isidi mo i hadapan Jehovah debatan dene kene raskan deket karina simpangan de kena mangan jana merlolo ate kumerna merhasil sini bahan dene pasu-pasu Jehovah debatan dene. Melanggo dapat katikana i ulang nemo bakin kene bagi ulah de simbagen dari i. Aisoh mi bagen dari mersembah ngo kene bakune lemuate dene. Kumerna oda ding bengkat kene mi negeri sini berikan Jehovah debata dene bain dene bekas dene merian ibagasan dame enggo kesa isu berangi kene lai Jordan yurupi Jehovah debatan dene mo kene menaban dekat mengiani tano sini ke parlai ijamoti ngoke ipas karina musuh nai janah geluh ibagasan dame dekat kemenakan mo kene. Enggo kesai pilih Jehovah debatan dene mo sada bekas mahan bekas dene kena menembahsa. Kena mi simo kene menembah karena singgo kuperintahkan. Imo pelen si tutungan dekat pelen si debanna. Pelen persipuluhan dekat pelen si merkedokon. Singgo janjikan kene bai Jehovah. Merluluate mo hadapan Jehovah debatan dene rebakan dekat duka-duka dene naposon dene bakala lewi si Maria nikutan dene kumerna oda menjalo jam bertano kala lewi i negrin dene odan dorok kene memilikin pilihan dekat i sembarang bekas sini pilih dene sendiri tapi pilihan i bekas sini pilih Jehovah ngokesa. Pelini si di sambing ngokesa kene memelikan pelen si tutungan dekat mengulakan si debanna si kuperintahkan taba kene. Tapi lemon dene ngolakon meneat binakan dene dekat kipangan jukutna barang idi ke sambing kene merian. Dorong o kene kipangan barang sadike buena ibarekan Jehovah debata dene bainde. Genep jelma tah panting pe ia barang tah melamun dorok ngo kipan jukuti bagi kenen dorok kipangan jukut ringgarung barang balki pelih darohna ngo kesaodan dor ipangan tapi kena ioreken mitanoh bagi lai. Ibekas dene merian i odan doro kene kipangan pelen persipuluhan bas pagen dene nai anggur dene minyak zaitun dene lembu barang pe kambing bak biri-birinde si perlebet tubuh. Pelen penggarar niat dene pelen gerak ate barang pelen si debanna. Kene dekat duka-duka dene rebat dekat menaposon dene dekat kalak lewi
simerian ikutan dene kenah ihadapan Jehovah debataan dene ngo kipangan pilihan idi. Imo bekas ini pilih Jehovah debatan dene, jana i bekas idi mo kene kenah merlolo ate kumarna karina usahan dene, date kene mo asa ulang sanga ibeli kene rapar kalak lewi si dekah ngeluh kene i negeri i. Engkau kesai pabelang Jehovah debatan dene perbalangan negeri dene bagi sini janji kena dorok mo kene kipangan jukut tuk gugoh ba roh dene mela ndah dau sungo bekas pilih Jehovah debatan dene i bekas dene naik. Dorok ngo sembeli kene sada lembu biri-biri barang kambing sini berikan Jehovah bain dene. Jana kipangan jukutna i bekas dene bakune i pengergedo ukur dene. Bagi singgo kudokan bain dene karina jelma tah panting ia barang melamun dorok ngo kipangan jukut i bagi kene dorok kipangan jukut balki barang jukut tinggarung. Tapi jukut si mendaro deng odan dorok pang ipangan kemerna ibagasan daro ingo kesah jana odan dorok kene kipangan kesah rembak dekat jukutna. Hukum darona odan dorok pangan tapi kena oreken ngo mitano bagelai melalui kene ngo perintah idi lolo ngo Jehovah. Jadi sayurun tua mo kene bak pinampar dene karina pelen singgo ijandikan dene bai Jehovah karena itaruhkan kene mi bekasi ni tentukan Jehovah pelen situtungan dekat pelen pangan jukut kena ipeleken ibabo langgatan ini. Perhati-hatikan mo mende karina singgo kudokan bai dene nai ulakan kene mo si merandal dekat sini kelemokan Jehovah debatan dene asa sayrun tua kene bak pinampar dene so si dekah-dekahna. Iri paskan Jehovah debatan dene mo karina bangsa si Mirian i negeri ini asa gabin dorok itaban dekat iya ni kene. Engkau kesa iri paskan je bangsa-bangsa idi mermanat mo kene ulang gabe yosih kene no laki-laki menembah debata-debata si deban. Kumarna iprohkan kemamago ngo perulan si bagidi. Ulang mo osih kene bagi pemakin bangsa-bangsa i menembah debata-debata na lako menembah Jehovah debatan dene. Kumarna mersembah ngo kalaki merkita mengulakan perulan-perulan luhlah sini kecegokan Jehovah. So mi duka-duka kalaki sendiri pe itutung kalaki ngo iba bolanggatan mahan pelen na bai debata-debata kalaki. Ulakan kene mo karina si kuperintahkan bain dene ulang tambah barang kurangi. Bagi mo lebe dia sate.